Clear to death by Ude, PC Van Moikani, Serchhip Vangkhua, Ngai Thang. Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah mi pahnih te chu enkawl dam an ni hnuah Vawiin khan anmahni enkawl hmun atanga chhuahtir le an ni a Serchhip District-a shikai hmuhchhuah atangin somkwa pariat point pariat panga te chu enkawl dam an ni to Serchhip DTO Office-a atanga thu kan don danin voina Serchhip District-a COVID-19 shikai enkawl dam tak te hi October ni somhni pali sang ni somhni a Serchhip District-a shikai hmuhchhuah te ni in mi pa le hmeichhia an ni a mi pa hi then tlang khwa ni in Manipur atanga ron ho hnuah shikai hmuhchhuah ni in hmeichhia hi Bihar atanga ron ho ni in Serchhip AOC venga khosa ani thunga shi an kai ti hmuhchhuah an ni lai hian sarkar in khung shan na hmuna siama anom lai ve ve ni in voina an sample en fia ani hnuah shi laka fihlimin chhuahtir an ni ta ani Serchhip District-a hian nimin khan Unit Laboratory sample som en fia ni in rapid antigen test mangin sample som pali en fia ani boka henga tang hian shikai hmuhchhuah thar om lovin voin thlenga Serchhip District-a shikai hmuhchhuah chu mi somriat pasari an lani a voina mi pahnih enkawl dam nen hian tun thlengin mi somriat paruk enkawl dam ni to in shikai hmuhchhuah atanga za somkwa pariat point pariat panga te chu enkawl dam ni to in tuna hian shikai enkawl lai mi pakhat ala oma heba ka hian district danga changa shikai enkawl tur BSF sipai mi pahnih nen Serchhip District-a shikai enkawl lai chu an Vawiin mi pathum an ni Serchhip DTO Office-a lirthei ziahluh thar chuan sing khat tlingin nimin tlai atangkhan registration number pek-ah pek belh anita Serchhip District Transport Officer DTO Office atanga thu kan don danin Serchhip District-a hian October sang ni pathum atangkhan motor registration hi kalpui ni in Serchhip DTO Office MZ06 pek ani a kumsong pasari z motor register na hi kalpui ani hnuah nimin tlai khan motor register za thian sangkwa zakwa somkwa pakwa pelin sing khat register ani ta a the Mizoram Motor Vehicle Act in asoi angin digitally chin chunglama hian motor registration number a alphabet pek del tur ni in tuna chuan motor register thara chuan MZ06A ti man ani to dona tuna hian sing khat chunglama hian register som paruk a omle to ni athudon ani bok Serchhip DTO Office-a lirthei ziahluh thar zinga hian lirthei ke hnih nei scooty le bike chu atamber ni athudon ani a private car chuan dotin auto rickshaw le pickup te chu lirthei ziahluh zinga atam zual ani bok Mizoram puma rongbol da gas mantur chu November thla tan bithlia thar ni in Serchhip-ah chuan bur khat cheng zasari somli paruk ani ang Food, Civil Supply and Consumer Affairs Department chuan IOCL revised retail selling price ti chuangin November thachunga Mizoram rongbol da gas mantur hi abithlia thara vaireng te ti lo Mizoram mundang zonga chuan kg sompali point pahnih domestic cylinder manchu cheng zasari somli paruk ani anga kg som pakwa rit commercial cylinder manchu cheng sangkha zanga somni panga le paisa somnga ani thungang domestic cylinder te hi home delivery shal don chuan bur khat mana cheng somsari belzel turani a godown na shaldon ro chuan cheng somni pasari le poisa somruk zel pai thung turni in point delivery sem chua ani chuan cheng sari le poisa somnga pathum bel turani a hewang hian Serchhip khopui chunga semdana hi chuan bur khat man hi cheng zasari somnga pathum le poisa somnga pathum ani ang MNF MLA Mizoram pahnih ten Serchhip MLA Lalduhoma MLA atanga bantura Assembly Speaker enkawlna an thlen chungchanga Vawiin khan Speaker Vawiin hearing nei ani September ni somhni pahnih sang ni somhni a MNF MLA ten Mizoram Legislative Assembly a Zo People's Movement ZPM Legislature Party Leader Lalduhoma chu Indian Constitution 10 Schedule para chu close to about chia ta wanga MLA ani na atanga ban disqualify tura an ngen nakal zela Lalduhoma hi zia ka insoi fia tur chhuahtir ani hnuah Vawiin khan Speaker Vawiin MNF MLA le Serchhip MLA Lalduhoma te chuan hemi chungchang mai chhan soi ho na hi an neya soi ho na nei zo hnuah thu thar theder tu te zo na changin Lalduhoma chuan voina hearing a hian ama hek tu te chuan press conference a an lo soi to chu an soi deuh berti asoya ama ero chu ZPM in an thlantlin ani thu soin ZPM a in hmana wanga ama ban tura phu chu he dan abo chiat lo zia te lang tu ni a angai thu a soi thung
Assembly Speaker Pulal Rinlian na sai lo chuan MNF MLA ten Pulal Duoma an hek na chungchang a hian dan anga thil kalpui ani don thu soin thutluk na siam mai thei ani lo ti asoya hearinga an thil soite hi uluk takazir ani don thu po soin dan ang thlapakal atum ani ti Mizoram mi puite point lo shat pui se adu thu asoi bok Aizawl Municipal Corporation MC huam chunga lockdown kalpui mek chu tun thla ni kwa thleng o tura po sei le ani Nimin Health Minister Dr. Lalduhoma MLA hawa sarkar mi pui mote chukhomin tukin darli le chanve atop tur MC huam chunga inkar khipna kalpui chunzom le tura Chief Minister nena rotna anthlen angin inkar khipna kalpui me ke tun thlani kwa jing darli le chanve thlenga tan po seile ania inkaishwaina thar ti chu a dang lamlu tukom lovin Aizawl Municipal Area lu le chua zinveiwa khapania state pona chengin MC area bungrolak lu le lak chua phal ani thung nitin mamo ei tur zorna insakna bungrwa le damdoi zorna dor chu DC le LTF te rahman na siam angin honchin anni anga zirna in training institute le sa khobyak na hmun te chu jing tongtai in khom telin khar ani anga online na zirtir na kalpui ero chu phal ani hospital a OPD te chu tulbik thila hon thei anni a hospital emergency le casualty te chu dan pa ngain hon ani anga private clinic te ero chu khar ani ang he order ina huam hun chunga mipui pun khom na tur abi ka phalna lopek to te po sut ngalani bok kumsang ni som panga January thla a Aizawl Republic venga chung ko pakhata mi panga lai thatu laltlan chua chu ko tin thiam lo achantira tun thla ninga khian shem na tur puan chho ani ang kumsang ni som panga January ni ko azana Aizawl Republic venga pusang lian siam ate chung kwa an inalu chila mi panga lai thatu laltlan chua hi twal tha thu boy siam sak ani hnuah athu boy hi additional district and session judge Aizawl Dr. HTC larin chana chuan Vawiin khan thutluk na siamin ko chuan pu ani na zonga thiam lo achantira achunga shemna pek tur ero Vawiin hian pon chua ni lovin tun kar ni nga ni November ni nga sang hi somni khian pon chua ani ang voina ko thu chuak puan ani lai hian Aizawl Republic veng khotlang shwai tu mi then khat te chu ko ta hian an pum khoma borak du omlo ero thleng a omlovani January ni kwa sang hi som panga zandar sari le chan ve vel khan laltlan chu a kumsom thum pasari son of par zwala Republic veng chu Aizawl Republic venga Springfield School building nei tu pusang lian siama kumsom nga pasari te ina Sunrider product zwar angalutin in nei tu te hian ni danga an nei sak thina wangin an nei sak theilo ti an lo shila ama ero chu poisa dil zuin cheng sang khat pek ani chu du tok lova adil belh lo cham hnuah erong bolna gas bula in nei tu pa pusang lian siam ading chu chemte in avit zui tamai ni athudon ani a anom pui meichha chuan apu vit tu hi namthlu in a hlau thabar chu bajuma atlan lut zuya hetianga thil a thlen hnu hian pusang lian siama fanu an ina cheng vandal chungi pusang lian siama farnu an ina cheng vanlal chungi kumsom nga pali lautlan chwa tum chu latlan chwa hian nuk lutin avit zuya kongka pui chu chung lama kal zuin an chung ko nu ber pikwal thangi kumsom nga pasari SBI Serchhip branch manager na po lo thokto bedroom matlan lut chu zuin avit tlum nu a afarnu fa Samuel rin chana kumsom pali son of chalku ngale an fa panei chun Aizawl rin nunga kum nga chu avit zui le a Aizawl rin nunga ti lo hi na hian boral ngalin aijaka hidam do in panpui ani lain aboral vele boka pusang lian siamate chung ko member jingami lalshiat puya son of vandal chungi ero chu hemitla hian mundanga zanjia a ei awanga a omvelo wangin a him hlau thungani Mizoram Zirlai Pol MZP General Headquarters Ruan Nimin Khan Extended Office Bearer Meeting Nayin Shileng Mekle Ramria Boyna Thleng Kait Noi An Soi Ho Nimina MZP shwai tu te chukhom chuan tun hnaya Zirlai enge muzatin coronavirus 3 an kai chu poi an ti thu soin Zirlai te chu chi ai mai lova quarantine center om te pon anmahni enkawl tu te thu oi taka om turle damdoi te hmuhchhuah dam lewa turin du sakna an hlana heng Zirlai shikai mek te hi an mamole achul anga chanpuina hlan ni se an ti Assam laila pura Bangladesh mi chen khatin Mizoram
chunga eile bar oile thil sang lut tur andana wanga harsat na thleng meka Mizoram sarkarin Tripura state le Mizoram inkal po na kong asyam chamek chu lom anti thu po soin Manipur lama chak khaila tura lirthei atir lut ngal chu athamwan thlak anti thu le lom anti thu po an soya Mizo mi puin harsat na kan to mek laya kan chevel state po na omzo fa unaw hmun sang mi te unaw hmun sang mi ten chanpui anin huam thu chhuah manga an puang zarte Mizo mi pui te chak khaila tura Manipur lama kalmek te po zofa che peng sang ten lodong songa an lo chanpui na chulom anti thu an soya kanin unaw na tiknet tu le chanrual zia tilang tu a an ngai ti an soi bok Mizoram thingtlang khua in zongzong te chu kumsang ni somni pahnih atanga kumsang ni somni pathum ralhmain tui connection pek vek man tumani Jal Shakti Ministry kuncham vechung mason na clearlet na hun ahman peng pakhata state le UT te chu video conference mangin hemison hnuah malak na le arwa manna an kalpui dan soi fiatir ni in he huna tarlan ani danin Mizoram chuan kumsang ni somni pahnih atanga kumsang ni somni pathum ralhma in thingtlang kho in zongzonga tep manga tui connection pek vek man atuma Mizoram a hian thingtlang khwa a hnuah khat point pahnih pasari omin chungzinga hnuah khat point bial pahnih te chuan tap connection an nei lovani kumsang ni somni tanga sang ni somni pakhat chung hian Mizoram chuan chung ko ching thum sang khat zakwa somluk pathum hnena tap nang tui connection pek man atuma tuna kumchan ve thirlet na nei atang hian tui connection pakhat ma pek ani lo na thingtlang khwa pipe water supply PWS scheme mek chu zirchian angai ti soilan ani a Mizoram chu aspirational district schedule caste and schedule tribe tam na khwa le sunset others gram yajona SAGY hnuah khwa te tuam chu avek chu ngai poi mo a insorbing tura cha ani bok sarkar lai pui chuan thingtlang in zongzonga tui supply pek atum ti hlotlin na atan hian state sarkar chu chanpuina apum hloma pek a inhuama kumsang ni somni changa sang ni somni pakhat chung hian sarkar lai pui chuan Mizoram hne hian jal jivan mission hnuah cheng vaibel che somsari pakwa point pathum bial ruah mansakin apeto a Mizoram state chu ahmalak na chakzo ka kalpui turan nor ani baka central grants a achan mai lo na atan fanda te la chuak thei turin fan to sa te mangthwai turati ani bok heiba ka hian 15 finance commission grants atanga PRI te sum mu turza somnga chu tuile sanitation kai noya man tura ruwa manani a kumsang ni somni tanga sang ni somni pakhat hian Mizoram chu FC grants atan cheng vaibel se somkwa pathum ruwa mansak ani a state te po program sang te MGNREGS JJMSBM Gramin CSR fund local area development fund le adang te chu chhun fina arem chan anga kalkoptir tura ronin heng asum omte hi achul anga amang changkaya kholevela fund omte dikta kahman ani theina atan man mala turin ati ani nimina Mizoram sample enfi atangin COVID-19 shikai mi somthum panga zet hmuhchhuah le anni a atamzok chu Aizawl khopui veng sang te anni nimin khan ZMC laboratory a sample sangkha zathum somthum pakwa enfia le ni in henga changhyang COVID-19 shikai mi som paruk hmuhchhuah le ni in mi pale meichia pariat veve anni a state pona changa ronlut mi pakhat telin abak zong hitwal chunga shi in kaidaran ni Aizawl din thar venga shikai mi som hmuhchhuah ni in Salem veng kanan veng falcon khatla durtlang le Bethlehem venga changin shikai pakhat cheu hmu ani bok nimin ve khan rapid antigen test mangin sample zali somriat pathum enfia in shikai mi som pasari hmuhchhuah ani boka Aizawl din tharvenga changbok shikai hmuhchhuah tam berin mi pariat zek hmuhchhuah le anni a zema bok veng thar le zar kota changin shikai pahnih ve hmu ni in Vawiin chan mari west chan mari le chon puya changin shikai pakhat cheu hmu ni in sumsui khwa mi pakhat West Bengal la changa ron ho chu lengpui airport a shi akai ti hmuhchhuah ani bok nimin khan district shanga chunat laboratory a sample somkwa pathum enfia ni in shikai mi pahnih hmu ani boka Champhai district a Manipur a changa ron ho mi pakhat le Saitwal district a Jharkhand a changa local nidi company hnuah na thokte chu shi an kai ti hmuhchhuah ani bok heti hian Mizoram a COVID-19 shikai hmuhchhuah to zongzong chu mi sang ni zasari somkwa pahnih an tlingta a anjinga mi sang ni zathum somli pasari te chu enkawl dam ni to in tuna hian shikai enkawl lai mi zali somli pali an la ommeka shikai zinga nun na chan mi pakhat a om to bokani
Darkar somni palikal ta chungkhan India rama COVID-19 shikai mi singthum sangria zathum som mu belh anni lain shikai mi singa sangria zathum somni pathum te chu enkawl dam anni thung Darkar somni palikal ta chungkhan India rama sample nuai som singli sang ruk zani somli pasari enfiani in shikai mi singthum sangria zathum som mu anni a hengtenen hian India rama sample enfia to zong chu bebel che som pakhat nuai som pasari singriat sang kwa zathum som nga ni in shikai mu to chu mi nuai som riat pahnih sing ruk sang sari zaruk som ni pathum mani a India rama sample enfia to atangin za pasari point pathum pakwa te chuan shi an kayani Darkar somni palikal ta chungkhan India rama shikai mi singa sangria zathum som ni pathum te chu enkawl dam ni in ton thlenga enkawl dam hi mi nuai som sari paruk sangthum za somni pakhat anni a he hi shikai hmuhchhuah atangin za somkwa pakhat point pakwa paruk ni in tuna hian shikai enkawl lai mi nuai nga singli sang khazali panga an oma he hi shikai hmuhchhuah atangin za paruk point panga ani bok India rama shikai hmuhchhuah zinga hian Vawiin thlengin nunna chan mi nuai khat sing ni sangthum somkwa pasari an om to a he hi shikai hmuhchhuah atangin za pakhat point pali pakwa ani boka Darkar somni palikal ta chungkhan nunna chan mi zali somkwa an om le ani Khatizong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuahtir chu ni e